Sanibonani Mahlawa Izulu, siyahlangana futhi kusihlelo lethu kwiNdebele Confessions. MaNdebele Confession ngicela lithumele ama-confessions wenu kunamba ezibonakala ku-screen. Kwazi bani ngelinye ilanga nawe ungazithola nawe uthola usizo. Ngisacela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share ukwenzela ukuthi mangithumela ama-confessions asheshe afike kini. Kwenzeka ukuthi manisheya abanye abantu bayakwazi ukuthi bathole ama-confessions nawe awesiNdebele, sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Ngiyabonga, ngizongena kwincwadi yethu yokuqala. Incwadi yokuqala ithi yona intombazana eneminyaka ewu-28. Nginengane yami yomfana, ngihlala nengane yami yomfana. Manje impilo yami yayingathi ithanda ukuba nzima kancane. Ithi nzima kanjalo nganginomngani wami enganginaye sasiphilisana naye, kodwa umngani wami nje yena izinto zakhe zazizinhle. Engumuntu oziphilela impilo ebukhwebezana, impilo nje emnandi, impilo enhle nje. Ngizibuza ukuthi kade umngani wami yena wenza ngani, kodwa wayenebhizinisi lokushisa inyama. Kwathi ngelinye ilanga ngase ngiyambuza, kodwa mngani kanti wena wenza ngani? Umngani wami wathi, hayibo mngani, uma ufuna ukuthi ngikufake ezintweni ubokuthola isikhathi uze kwami. Ngelinye ilanga-ke ngashona kwamngani wami laphayana, nje ngifika kwamngani wami, safika laphana sahlala, wangitshela ukuthi hayi kunomunye umkhulu mina engihamba kuye. Umkhulu lo yena uyanjani, uyasiza. Hayi ngavuma kahle lapha, ngathi hayi sihambe mngani. Savuka ngelinye ilanga ekuseni savuka sahamba nomngani. Sithena sifika laphana kwanyanga lapho sathola kugcwele abantu, salinda nathi kwaze kwafika izopha lethu. Safika sangena nathi laphana kumkhulu. Umngani wami athi, hayi mkhulu, ngize nomngani wami udinga naye usizo. Hayi umkhulu wathi yena, hayi into ezincane lezo. Umkhulu wavela wangena endabeni, wangitshela iy'nkinga zami zonke. Wathi uma eqeda lapho umkhulu wathi yena, hayi into ongayenza ukuthi wena ufanele ukuthi usetshenzelwe ngumntanakho. Mina wathi yena ngisho vele umuntu uma esiba nomntwana uyabe esazi ukuthi ngelinye ilanga umntanakhe uyakwazi ukuthi amsebenzele. Hhayi mina ngavuma laphana, ngayibona engathi yinto encane, ngingazi ukuthi umntanami wayezosetshenziswa ngayiphi indlela. Kodwa mina ngendlela yokuthi ngase ngicabanga ukuthi nje ngizoba nemali, ngavuma yonke into. Uthe mase kulaphayana umkhulu wabe esethi kimi mangibhala igama lomntanami ngilifake phakathi kwenye inqayi. Ngathatha igama lomntanami ngalifaka phakathi kwenqayi, inqayi liyana yavele yaqala yashunqa, kwaphuma iy'ntuthu lapho phakathi. Hhayi mina ngangabi nendaba lokho, ngangakunaka. Ngathi hhayi mhlambe indlela yokuthi umntana wakhona angisebenzele. Ngangicabanga ukuthi mhlambe umntanakhe uzongisebenzela ngegazi lakhe, ephila kanjalo. Hhayi ngithe uma ngiqeda laphana umkhulu wanginikeza umuthi, wathi ngihambe ngiyogquma ngawo, ngigeze ngawo, bese ngiyawuphalaza ngawo. Ngathatha lo muthi loyana ngafaka esikhwameni, ngaphuma nomngani wami sahamba saya endlini. Wathi ngemva kwamalanga amathathu uzobona ukuthi kuzoyenzakalani. Safika laphana endlini, safika ngaqhuma, ngageza, ngafutha, ngenza yonke into. Ngithe uma ngiqedile laphana kwathi ngelanga lesibili umntanami wathi yena kimi, mama yazi ngizohamba mina ngiphinde kodwa ngizobuya. Hhayi mina ngangayinaka ukuthi lo mntana uthini. Ngathi uhamba uyaphi? Wathi hhayi ngizohamba nje kodwa ngizobuya. Uthe ngelanga lesithathu uma ngiqedela leza zinto engangithiwa ngizenze ngumkhulu, kwabe umntana wami wavuka, ngelanga elilandelayo wavuka umntana wami ethule ebhedini eshonile. Hhayi kwangizwisa ubuhlungu lokho, kodwa abakithi bazama ukuthi bangathi bayihambela indaba yakhona, yangaphumelela. Kwathiwa hhayi sizoyenza ngemva komngcwabo. Uthe umntanami engakangcwaba laphana, ngabe kuqala umntanami sekaza ebusuku aze angiphathele imali eningi, kwaqala kwagcwala imali lapha endlini. Mina yimi ngedwa ngangimbona umntanami ukuthi uza nemali. Imali yakhona ngangiyithatha ngiyifihle, waze kwafika lapho umntanami ongcwatshwa khona. Uthe uma engcwatshiwe umntanami waqhubeka, umntanami elokhu engibeza ungilethela imali ebusuku. Kahle kahle umntanami wayesephenduke waba ngumkhovu wami ozohamba uyongifunela imali, ungilethele imali endlini. Manje into esingikhathaza manje Mahlabezulu, angikhathazwa yimali, angikhathazwa ukuthi umntanami ungumkhovu. Sengikhathazwa ukuthi abakithi sebefuna ukuhamba bayoyifuna leyo nto leyo, ukuthi into kahle kahle eyabulala umntana yini. Manje mina ngoba sengizwe ubumnandi bemali njalo, umntanami uyangilethela imali and anginankinga naye, ngiyambona, siyahleka, sijabule kube njalo. Kodwa yimi ngedwa engimbonayo, sengisaba ukuthi abantu bakithi bazohamba bayoyifuna lento base bayathola ukuthi umntanami yimi engamthwebulayo, ngamenza umkhovu, ngiyamsebenzisa ukuthi angilethele imali. And uma bengahamba uthole ukuthi bathole umuntu obasizayo, umntanami uzogcina angumuntu ongasangisebenzeliyo, or mhlambe babe sebayamphumuza kanjalo. Manje mina into engiyidingayo Mahlabezulu, ngidinga ukuthi ngabe niyangisiza matawu, ukuthi ningisize ukuthi ngithole indlela yokuthi ngayenza ukuthi abakithi bangahambi bayofuna into eyabulala umntanami, nje into ezodisturb-a nje ukuthi umntanami bengahambi ukuyohlola ukuthi kwenzakalani ngaye, ngoba bazodisturb-a inhlelo zami engizenzayo ngomntanami, ngoba umntanami ungilethela imali. Umntanami mina ngiyambona,
anginankinga-ke nalokho, kodwa bona nje ngifuna ukuthi bangahambi kuyofuna lento leyo. Angazi noma nizongisiza, abathethisayo mabathethise, abajajanayo mabajajane, kodwa nje mina ngifuna ukuthi ngabe ngiyathola umuntu ozongenza ukuthi la bantu bakhohlwe ngento eyenzakala kumntanami, siqhubekele phambili nempilo. Le yi-confession yethu ebekade sinayo Mahlabezulu. Eyi, iyindaba enzima leyo. Usisi uthi yena udinga umuntu ozomenza ukuthi abakibo bengayiphakameli le ndaba yokuthi umntanakhe wabulawa yini ngoba yena usa-enjoy imali elethwa ngumntanakhe. Eyi, angazi, siyalalela kodwa sijajane. Angazi ukuthi ngiyiphosela kini le ndaba le, angazi ukuthi nina nizoyithini leyo, nizoyiphendula niyithini ku-comment section. Ngicela nimsize lo sisi ku-comment section, nibone ukuthi ningamsiza kangakanani. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share, ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sisabalale kuzo zonke indawo. Abantu abaningi bakwazi ukuthola ama-confession ngesikhathi, abanye bakwazi ukuthi bawathole nayo ama-confession wethu ngesiNdebele. Ngiyabonga, bye.